Dajkoviću, plakat ćeš za svojom djecom, ti maloljetno dijete, ti ženu. Nećeš smjeti da dođeš u Plav. Platit ćeš za ono što pričaš o Kosovu. Ovo su samo neki od komentara, prijetnji i uvreda koje sam dobio u toku jučerašnjeg dana. I pravo da vam kažem, ne bole mene prijetnje muslimanskih, hrvatskih, albanskih ekstremista. Znam da me napadaju zato što sam Srbin. Mene boli ćutanje naših ljudi. Mene boli ćutanje naših novina, naših portala, naših televizija. Prije nekoliko dana je bila glavna vijest u svim medijima da je neko ispisao grafit uvredljive sadržine na zgradi gdje žive LGBT aktivisti. I ja to naravno osuđujem. Ali danas, kad prijete meni kao Srbinu, kao porodičnom čovjeku, kao ocu, kao predsjedniku političke stranke, niko od tih medija nije imao ni jedno slovo izvještaja, iako je policija podnijela krivičnu prijavu i uhapsila pomenutog ekstremistu iz Plava. Vladislav Dajković je očigledno potreban medijima kad treba Srbe staviti u negativan kontekst, kad treba popljuvati Srbe, ali kad treba stati u odbranu ljudskih prava i sloboda, ne zbog toga što sam Srbin, nego zato što sam ravnopravan građanin ove zemlje, nema ni televizije vijesti, nema ni RTCG državne televizije, nema ni analitika, CDM-ova, Pobjeda i drugih glasila kojima Srbi služe samo kao vreće za udaranje. Bole me te stvari, ali nažalost svjestan sam da živimo ne u Crnoj Gori, nego u Montenegru Mila Đukanovića. Posebno želim da se zahvalim portalu In4S, kao jedinom srpskom portalu u Crnoj Gori koji piše o ovim stvarima. Hvala i vama, dragi ljudi koji me pratite, koji me podržavate i koji zajedno sa mnom osuđujete ovakve izlive fašizma. Da nije vas, ne bi bilo ni mene.